Iki ni ikiganiro ejo. Ibihe byiza mwahisemo gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika VOA yumvikanira ku murongo w'104.3 FM mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwa n'umuryango Itegeko ukorera i Kigali mu Rwanda buri wa gatandatu w'ukwezi. Itegeko ni umuryango wifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Muri studio Ndishimwe Honore mugiye kubana mu kiganiro ejo cya none kigaruka ku burenganzira bwo kujya ushaka. Nkuko muza kubyumva, ikiganiro kiragirwamo uruhare na bamwe mu baturage mu karere ka Kamonyi Irunda bavuga uko bakira ibyemezo bafatirwa muri iki gihe u Rwanda kimwe n'isi yose ihanganye n'icyorezo cya coronavirus. Bamwe bati ni ukubangamira uburenganzira bwacu, abandi nabo ngo bikorwa mu kurengera ubuzima bwacu. Ni ikiganiro kandi Nsengiyumva Janvier usanzwe utuye mu karere ka Rwamagana ariko akaba asanzwe akorera mu mujyi wa Kigali ibijyanye no kuvugurura inyubako, ingamba zafatiye aho adasanzwe abarizwa, agaruka ku ngaruka byagize ku mibereho ye, uko yabyitwayemo ndetse n'uburenganzira yumva yavukijwe. Mu kiganiro ejo cya none kandi twegereye umunyamategeko Mukantabana Rose adusobanurira icyo amategeko ateganya mu bihe bidasanzwe ku burenganzira bwa muntu. Tubibutsa ko ufite ibitekerezo, inyunganizi cyangwa se zimwe mu ngero z'abahuye n'ibibazo nk'ibi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefoni ngendanwa 0722028232 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0788811411. Ushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter, aho ujya ahashakishirizwa ukandika ijambo Itegeko maze ukadusigira igitekerezo cyawe tukaza kugira umwanya wo kubisoma. Mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda umutwe waryo wa 5 mu ngingo ya 26 ari nayo turibandaho, havugwamo ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kujya no gutura aho ashaka. Nubwo hari imbago iri tegeko rishyiramo rivuga ku bihe bidasanzwe, ku mpamvu z'ituze rusange rya rubanda n'umutekano w'igihugu, kugira ngo icyahungabanya abaturage gikumirwe cyangwa abari mu kaga barengerwe. Mu gihe urugamba rwo kurwanya icyorezo cya coronavirus cyageze mu Rwanda muri Werurwe 2020 rugikomeje, usanga iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ritavugwaho rumwe. Akaba ari nayo mpamvu y'ikiganiro ejo cya none. Mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina, hari umusanzu muba mwaratanze unyuze mu bitekerezo, ibibazo n'inyunganizi mu biganiro byatambutse. Impamvu mbona abakoresha batazigamira abakozi babo amafaranga yo kuzabatunga mu zabukuru nuko akenshi usanga abakoresha nabo ubwabo bafite capital nkeya yo kuraninga business, cyangwa se ugasanga nabo ubwabo ntabahagije ku buryo bajya kubikira abakozi babo. Impamvu nuko hari abakoresha bafatirana abakozi babo mu gihe cyo gusinya amasezerano y'akazi, bagasinya amasezerano atagira ubwiteganyirize, kandi kenshi na kenshi bigira ingaruka kuri uwo mukozi. Iyo urebye mu bigo by'urugaga rw'abikorera usanga nta mafaranga menshi ahari. Wareba ku rundi ruhande rw'abakozi ba leta yita neza ku bakozi bayo, niyo mpamvu ubona n'ibyo bibakorerwa byo kubazigamira. Abakozi bamwe na bamwe bakorana n'ababosi babo nta kontra bafite, ibyo rero bigatuma ababosi babo bumva ko kuba ubwishingizi bw'izabukuru atari inshingano zabo. Mu kiganiro ejo cy'ubushize twagarutse ku burenganzira bw'abakozi, aho usanga mu bigo bimwe na bimwe bitsa ku burenganzira bw'abakozi babo, abandi bakigira abantu b'indeba. Christelle Wikeza turi kumwe muri studio, reka muhe akanya abidusangize. Bakunzi b'ikiganiro ejo, nanjye ndabasuhuje. Muri aka kanya ngiye kubageza ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize ku ngingo y'uburenganzira bwa muntu. Mbibutsa ko twaganiriye ku nsanganyamatsiko igaruka ku gutangira abakozi umusanzu w'ubwiteganyirize. Ni Itegineza Innocent uhiririye mu karere ka Nyaruguru yagize ati birababaje cyane kubona abakoresha badateganyiriza abakozi babo. Ati niba hamwe bakurikiranwe n'amategeko uburenganzira bw'abakozi bwubahirizwe. Naho Umugwaneza Emmanuel we yagize ati nkoreye umukoresha igihe kinini ariko nta musanzu w'ubwiteganyirize arantangira na rimwe. James Bayingana yagize ati nkunda cyane ikiganiro ejo. Naho ku nsanganyamatsiko yo gutanga umusanzu w'ubwiteganyirize yavuze ko we n'abandi bakozi bagera ku 115 bahuye n'icyo kibazo.
Ndayishimiye Jean Pierre we yagize ati kudatangira umusanzu abakozi biterwa n'abakoresha binangira. Uwizeyimana Ange uherereye mu karere ka Gisagara avuga ko abakozi n'abakoresha batajya baganira ku by'ubwiteganyirize. Ati ndetse usanga n'abakoresha bigira abantu ibindeba. Danuri Jari ati usanga ari ukwikunda kw'abakoresha kudatanga umusanzu w'ubwiteganyirize. Gasanziki Jean Paul wavuga ko byamubayeho ubwo yigishaga mu kigo cyigenga. Namwe mudukurikiye mwakomeza kudusangiza ibitekerezo byanyu mwifashisha nimero ya telefone ngendanwa ariyo 0722882823 cyangwa kuri 0788758141. Mushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga arizo Twitter, Facebook, Instagram ndetse na YouTube aho mwandikamo Ejo Echo mu magambo afatanye. Dukomeza Boringo Dominique Savion uherereye mu karere ka Ngororero, Louis uri i Kigali ndetse na Innocent uherereye mu karere ka Bugesera bagize bati dukunda cyane ikiganiro Ejo. Natwe turabakunda. Naho Serafine uherereye mu karere ka Nyagatare yagize ati abakoresha banga kutuzigamira kubwo gushaka inyungu nyinshi. Bakunzi b'ikiganiro mwari mudukurikiye ubutumwa bwa none tubuhiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Ndagushimye cyane Christella kimwe n'abatanze ibitekerezo. Ni ku 104.3 FM mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari turi mu kiganiro Ejo. Icya none turi kurebera hamwe uburenganzira bwo kujya aho umuntu ashaka bisanishwa n'iyubahirizwa ry'amahame agenga uburenganzira bwa muntu muri ibi bihe bidasanzwe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus. Hari bamwe bijujutira ibyemezo bifatwa na leta y'u Rwanda hagamijwe gukumira ikwirakwizwa rya coronavirus kubera kudasobanukirwa icyo amategeko avuga ku bihe by'amage. Mu gihe mu Rwanda icyorezo cya coronavirus gikomeje kongera ubukana, leta y'u Rwanda ikomeje gufata ingamba zitandukanye zo guhangana n'iki cyorezo, harimo no kuba yarashyizeho gahunda ya guma mu karere. Ibintu bitavugwaho rumwe n'abaturage batandukanye, aho bamwe bagaragaza ko guma mu karere yabateje ubukene kuko imirimo bakoraga nk'ubucuruzi yahagaze, naho abandi bakagaragaza ko ari byiza kuko iki cyorezo gikwirakwiriye abantu bahura cyane ndetse bakomeza kugaragaza igikwiye kuba cyakorwa. Ni mu kiganiro umunyamakuru w'Ikiganiro Ejo David Hitimana yagiranye n'abaturage b'Irunda mu karere ka Kamonyi ho mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ngiye birambangamiye. Nk'ubu ngubu nacuruzaga imyenda Kimisagara. Imyenda sinkicuruza. Nk'ubu ngubu nashakaga kwigira mu rugo. Hari ibintu najyaga nyine njya kuzana nkaza nkacuruza n'ahangaha. Sinkibona ukuntu mbizana kubera nyine imodoka bazifunze. Ntabwo bikwiye. Nabo bakagombye gufata imyanzuro y'ibintu nyine bigiye byoroheje. Wenda nko kuvuga ngo gufunga imodoka kandi mu ntara ariho hatugaburira sibwo urumva ko byakunda. Kereka ubu ngubu nyine wenda abantu wenda barekuye cyangwa se Imana ikatubabarira wenda korona ikagenda ikagabanyuka. Ariko ngiye mba mbona baramutse bafunguye insengero abantu tugasenga. Ngiye mba mbona n'ukuri korona yagenda. Bitebangamiye ko nta bwisanzure dufite, nta kuntu wabona umuntu aryavuye hanze, waba waguhejeje mu nzu nk'uko kagenda inzara ikakwica kandi ukaba uri mu nzu kandi warya guvuye hanze. Ikindi nk'ayo ubonye akagwa kawe wakajyana mu kabari, ejo wajya kureba agafaranga ugasanga bakamena. Oya ntago bikwiye. Kubera iki? Kubera impamvu nuko bagira gutya babona twaheze mu rugo nk'uko bakaza kutwaka amafaranga kandi ntayo dufite. Bareka dukisanzura noneho bakareka umuntu yacuruza agacuruza akabona agafaranga, ejo nabo baza bakagira icyo babona. Ikintu kibangamyeho mbona kandi numva kinabangamiye n'abaturage nuko mu buzima bwa buri munsi duhanganye no gushaka ibyo turya cyangwa ibitubesha hari uko twahagurutse tukagenda. Iyo ingendo zifunzwe ni ukuvuga ngo ubuzima bwahagaze kuko ibyo twakagombye gukora byose bituruka ko twahagurutse tukagenda. Nicyo nge numva bibangamye. Ngewe ndumva ko mu burenganzira bwanjye kuko tubona hari igihe bitanga umusaruro kuri iki cyorezo kandi tukabona ko abaturage iyo bagize uruza n'uruza mugani byiyongera. Ubwo rero ndavuga ko ndumva ngewe ibingibi ntacyo bimbangamiyeho. Birakwiriye kubera ko usanga mu icyo cyorezo nubwo tutize wenda ngo tumenye amateka yacyo, ariko bavuga ko kenshi na kenshi gikwirakwizwa n'uruza rw'abantu. Ngewe ku burenganzira bwanjye kirambangamiye kuko nari mfite abana biga
bagiye gusura nyirakuru bagumayo ntibabona uko baza, urumva abandi bari kwiga, abanjye ntabwo bari kwiga kandi n'aha bariga. Ikindi bimbangamiyeho, nkajyaga njya mu masoko nkagenda nkarangura imineke, amavoka, nkaza nkatara, abana banjye bakabaho muri ubwo buzima. Icyo numva cyakorwa cyatworohera nuko bafungura insengero rwose. Nyine gukumira byo byagakwiye, ariko nyine icyo byabangamiyeho nko gufunga ingendo wenda nk'aho najyaga guhahira, bikaba mbese ingendo zanjye wenda zigahagararaho n'abandi gusa. Urakoze cyane David Hitimana n'abo mwaganiriye ku cyo batekereza ku ngamba zagiye zifatwa ndetse zikabera bamwe umutwaro, abandi bakazifata nk'ubwirinzi bukwiye muri ibi bihe by'icyorezo cya coronavirus. Ni Ikiganiro Ejo, Ndishimwe Honore, turi kuganira ku burenganzira bwo kujya aho umuntu ashaka bitavugwaho rumwe. Kuva icyorezo cya coronavirus cyagera mu Rwanda muri Werurwe 2020, Leta y'u Rwanda yakomeje gushyiraho ingamba zinyuranye hagamijwe gukumira ikwirakwiza ry'iki cyorezo, zirimo gahunda ya Guma mu Rugo, Guma i Kigali ndetse na gahunda ya Guma mu Karere. Nubwo bimeze bityo ariko usanga hirya no hino abantu bamwe na bamwe bavuga ko ibyemezo bimwe na bimwe bifatwa bigira ingaruka ku mibereho y'imiryango yabo. Mugenzi wacu Marie Claire Singizwe yaganiriye na Nsengiyumva Janvier usanzwe utuye mu karere ka Rwamagana, ariko akaba asanzwe akorera mu mujyi wa Kigali ibijyanye no kuvugurura inyubako. Adusangiza ingaruka ibyemezo bigenda bifatwa birimo na gahunda ya Guma mu Karere byamugizeho ndetse n'uburenganzira yumva ko yavukijwe. Reka tumwumve, turagaruka mu kanya. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Watangira tubwira ibi byemezo bigenda bifatwa, byatangiye gufatwa mu kwezi kwa gatatu 2020 kugeza uyu munsi turi muri 2021 mu kwezi kwa kabiri, byakugizeho izi ngaruka. Wenda ntakubeshye rero, ingaruka zo zabaye nyinshi cyane mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bw'imibanire n'imiryango. Umuntu abaho buri munsi abana n'umuryango, abana n'umudamu, abana n'umwana. Mwagiye mubona ibyemezo bagiye bifatwa mu ijoro cyane, bugacya mu gitondo tukabisanga byabaye. Ari gutega imodoka bitagishobotse n'ibindi byose. Umuntu yanashima wenda kubuheruka Leta y'u Rwanda yabonye kwenda karimo kubanza kubwira abaturage, ishyiraho uburyo abantu banza wenda bava ahantu bari baherereye mu kirahande, nabyo no kubishima kubera ko Leta yabonye ko hari ikibazo kirimo. Ndumva ari ingaruka zagize byo ni nyinshi cyane pe. Ingaruka zagize ku muntu uwo ari we wese ubaho mu buzima bwa buri munsi bwo gushaka imibereho. Kuri wowe byaguteje ikihe gihombo kingana iki? Wenda igihombo mu buryo bw'amafaranga, ko dukora akazi ka buri munsi sinavanga amafaranga angana gutya, ariko tuba dukorera nk'abantu, nk'umuntu agwaye promesse y'akazi mfite niba agomba kujya gukorera mu karere kandi urumva umuntu mu karere azashaka umuntu umwegereye, ntazategeze aho utuye mu kandi karere, umuntu akabuze akazi gutyo. Ntabwo ari mu buryo bijyanye n'ubukungu rwose abantu twarahadindiriye cyane. Wenda n'urugero sinabikuhisha, nari nabonye bode commande ebyiri ku wa gatanu bazinyoheje kuri email, bambwira ko kwa mbere tuzasinya contrat nkatangira akazi nko ku wa gatatu, ahubwo kwa mbere mbona email ikansaringa za bode commande. Urumva rero ni igihombo gikomeye cyane rwose cyagiye kiba ku muntu. Wowe ku giti cyawe wumva ari ubuhe burenganzira wabujijwe? Ngiye ku burenganzira bwose ndabona navukijwe, icyambere no kutabana n'umuryango umunsi ku wundi, kuko niyo muramenye gutaha buri munsi ukajya utanga rimwe mu cyumweru cyangwa ugategereza amezi cyangwa ukwezi kumwe abiri agashira, urumva ko uburenganzira bwo kubana n'umuryango ubwo narabuvukijwe cyane. Wabyitwayemo ute? Urateganya gukora iki mu gihe byaba ari ibintu bikomeje? Kuba ndi i Kigali negereye akazi, wenda icyo mbaye ntegereza umuryango, nta kindi kintu narenzaho. Nshatse gusubiraho nshaka gusubira simbona uko ngaruka, ni ukuvuga kugeza ubu ngubu nyine umwanzuro ni ukuba ndi i Kigali nkategeza igihe izindi ngamba zizasohokera nkabona gusanga umuryango. Urateganya iki mu bihe biri imbere ko ibi ni ibihe bishobora guhora byisubiramo ntituzigiye kubwizarangira? Murakoze. Mu bihe biri imbere uko bigaragara ubona ko abantu benshi bahahira muri Kigali. Numva rero icyo nzakora no kumenyereza umuryango wanjye kutahaba, kwimenyereza kutataha mu rugo, no kuba naza Kigali nkashaka ubundi buryo bwo kubaho ndi i Kigali ariko ntuye Rwamagana. Bwana Janvier turabashimiye cyane, mwakoze cyane ku ruhare rwanyu mu Kiganiro Ejo. Murakoze namwe. Arakoze cyane mugenzi wacu Marie Claire Singizwe ndetse na Nsengiyumva Janvier baganiriye. Mwumvisha uburyo ingaruka zaguma mu karere zamugezeho ndetse n'icyo arimo akora mu guhangana nazo. Ni Ikiganiro Ejo mugizweho kandi mutegurirwa n'umuryango Ejo Yufeko ukorera i Kigali mu Rwanda buri wa gatandatu w'ukwezi. Hari ibitekerezo byatugezeho bigaruka kuri iyi ngingo, mugenzi wacu Christella araza kubitugezaho mu kanya. Mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique yegereye umunyamategeko Mukantabana Rose agira icyo avuga ku burenganzira bwa muntu n'imyanzuro ifatwa nk'ingamba zo guhangana n'icyorezo cya coronavirus, mu gihe hari bamwe mu baturage bavuga ko hari zimwe mu ngamba zashyizweho mu kurwanya coronavirus zibangamira uburenganzira bwa muntu
umunyamategeko Rose Mukantabana avuga ko ntaho leta yabangamiye uburenganzira bwa muntu kuko yubahirije ibikubiye mu itegeko nshinga. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkunziza Pacifique yavuze ko abaturage bakwiye kubyakira mu rwego rwo kurengera ubuzima bwabo kandi ko amategeko abiteganya. Ku mategeko y'u Rwanda dufite itegeko nshinga rya 2003 ryavuguruwe muri 2015 naryo rifite umutwe urimo ingingo zirebana n'uburenganzira bwa muntu kandi bishingiye ko n'u Rwanda rwasinye ayo masezerano mpuzamahanga anyuranye ku burenganzira bwa muntu, riteganya uburenganzira bunyuranye n'ubwisanzure bwa muntu. Ariko haba muri ayo masezerano mpuzamahanga haba ku mategeko yihariye y'u Rwanda ntabwo hari ibihe bishoboka ko uburenganzira bwa muntu bwashyirirwaho imbago hagamijwe kurengera uburenganzira bw'abandi, hagamije kubahiriza umudendezo n'umutekano wa rubanda. Iyo bikozwe rero ntabwo biba binyuranyije n'amategeko, ntabwo biba bibaye kurengera ubwo burenganzira. Ni ukuvuga ngo itegeko nshinga riba rifite ibyo biteganya ariko rikagira n'imipaka n'imbago mu gihe bibaye ngombwa. Hari igika gisobanuye neza ibiri gukorwa ubu ngubu. Ntabwo leta yacu ishobora gufata ibyemezo bibangamiye itegeko nshinga. Biba bifite ingingo yashingiye ivuga ati mu gihe bizaba bimeze gutya, mu gihe hazaba hari icyorezo cyugarije imbaga y'abanyarwanda, mushobora kubwira abantu yuko ubwisanzure bwo kugenda, ubwisanzure bwo kujya aho bashaka bushobora kuba buhagaze mu gihe gito. Ikigamijwe ni ukurinda ubuzima bw'abantu mu gihe cy'icyorezo. Ntabwo rero biba bibangamiranye n'uburenganzira bwa muntu. Icyo gihe abaturage bakwiye kubifata bate? Abaturage bagomba kubyumva gutyo. Icyorezo cyaje ni icyorezo nyine. Ni ukuvuga ngo leta, guverinoma, inzego za leta zifite inshingano zo kurengera abaturage mu gihe cy'icyorezo. Abaturage rero icyo bagomba kumva ni uko ibyemezo leta ifata, ibyemezo guverinoma ifata, ibyemezo by'inzego zishinzwe ubuzima ni ukugira ngo harengerwe ubuzima bw'abanyarwanda muri iki gihe cy'icyorezo. Ntabwo wabifata nko kubangamira uburenganzira bwabo kuko leta iretse abaturage bakisanzura nk'uko bari basanzwe bisanzura, bakagenda nk'uko bari basanzwe bagenda, icyorezo cyakwirakwira kikica benshi. Mushingiye ku mategeko mukanashingira ku ibarizwa ry'uburenganzira bwa muntu, ubona hari aho uburenganzira bwa muntu bwirengagije wenda bitari ngombwa? Njyewe rwose uko nabibonye mbona guverinoma n'inzego z'ubuzima zarakoze ibyo zagombaga gukora. Ikiri kurengerwa ni ubuzima bw'abantu, umuntu abaho kuko yariye. Izi ngamba rero zari zafashwe zituma abantu badakora, zituma abantu barya ari uko bakoze buri munsi. Hari ingamba zaziherekeje zo kuhagenera abantu ibiribwa. Yenda wagiye wumva twese twumva ko hari aho bitagenze neza mu kubitanga, ariko icyari kigenderewe kwari ukugira ngo abantu birinde icyorezo, bagume hamwe, bo kwirirwa bagendagenda. Ariko noneho bamwe baryaga kubera ko bakoze buri munsi, leta igashyiraho ingamba zo kuvuga ngo hari ibiryo leta ifite nigerageze ibishyikirize ababikeneye. Turebye bwa burenganzira bwa muntu ariko tukanareba n'uru rugamba turiho gukora rwo guhangana na COVID-19, mubona hagakozwe icyo ngubu? Icyagakozwe ni icyatangiye gikorwa kuva icyorezo cyagera mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo serivisi zibishinzwe cyane cyane z'ubuzima zigakomeza gukurikirana uko icyorezo kigenda cyiyongera cyangwa kigabanuka. Noneho byakwiyongera bakongera bagafata ingamba zo kugira ngo uko kwiyongera kugabanuke. Mwumvishe icyo itegeko nshinga rivuga ku ngamba zifatwa ndetse n'isano ihari mu rwego rw'amategeko mu kurengera ubuzima mu bihe bidasanzwe. Reka twakire mugenzi wacu Christela nabonaga akusanya ibitekerezo, inyunganizi n'ibindi mu byo mwohereje. Ikaze nanone Christela. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, hari ubutumwa mumaze kudusangiza kuri insanganyamatsiko ya none iri kugaruka ku burenganzira bwo kuba umuntu yajya ashaka igihe ashakiye. Ariko aha turi kwibanda ku kuba hari abadasobanukiwe iyi ngingo bakabifata nk'aho ari ukubuzwa umudendezo. Aha turi kwibaza ku cyakorwa ngo abaturage barusheho gusobanukirwa iryo tegeko.
Ibi bitekerezo turi kubyakira binyuze kuri nimero ya telefone ngendanwa ariyo 0788884141 cyangwa se kuri 07288823 twihuse mu Kabaranga Christine uherereye mu karere ka Nyamagabe yagize ati uburenganzira bwo kujya aho umuntu ashaka burubahirizwa atariko kubwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 hakirwa amategeko atambamira ubwo burenganzira. Naho Ezekiel Hakizimana uherereye mu karere ka Nyamasheke avuga ko abaturage basobanukiwe uburenganzira bwabo bwo kujya aho bashaka n'igihe bashakiye. Naho Nyandwi Emmanuel uherereye mu murenge wa Ndera yagize ati umuntu wese afite uburenganzira bwo kujya aho ashaka atariko nko muri ibihe bya COVID-19 kuba hari ingamba zibuza ingendo zimwe na zimwe ntibivuze ko uburenganzira buba bwatambamiwe. Naho Vidas turi Kigali yagize ati itegeko ritubuza uburenganzira bwo kujya aho dushaka rirabangamye. Ati kuko ne muri ibi bihe usanga bitadukundira kujya aho dushaka kujya guca inshuro kandi ariho dukura imibereho. Reka duhinire kuwa Mahoro Theoneste uherereye i Kanombe aho yagize ati uburenganzira bwo kuba umuntu yajya ashaka bukwiriye kubahirizwa aho abantu bafashwa mu myumvire aho gushyirirwa amategeko cyane cyane muri ibi bihe bya COVID-19. Ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu ariko namwe mudukurikiye mukomeze mu bwohereze tuzabuheraho ubutaha mu kindi kiganiro cy'uburenganzira bwa muntu. Honore wasubirana ijambo ugakomeza n'ikiganiro. Mwakoze cyane ku bufatanye na Ukeza kudusangiza uko mutekereza kuri ingingo. Munahora muhabwa ikaze ku mirongo mutubonaho ariyo 0728028232 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp 0778758111. Ushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter aho ujya ahashakishirizwa ukandika ijambo Ejo Yufeko maze ukadusigira igitekerezo cyawe tukaza kugira umwanya wo kugisoma. Nshimiye cyane abo twabanye muri iki kiganiro cyagarukaga ku burenganzira bwo kujya aho umuntu ashatse, ingingo itavugwaho rumwe mu iyubahirizwa ry'amahame agenga uburenganzira bwa muntu mu bihe bidasanzwe birimo n'icyorezo cya coronavirus. Mwumvishe abishujutira imyanzuro ifatwa abandi bakagaragaza ko byakozwe mu kurengera ubuzima ndetse n'icyo amategeko abivugaho. Nshimiye abaturage bo mu ntara y'Amajyepfo Irunda mu karere ka Kamonyi badusangije imibereho yabo muri ibi bihe bya coronavirus aho basobanura ingaruka batewe n'umwanzuro waguma mu karere n'icyo bifuza. Ndetse mwumvishe n'umunyamategeko Mukantabana Rose wagize icyo avuga ku burenganzira bwa muntu n'imyanzuro ifatwa nk'ingamba zo guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Ntitwirengagije kandi umusanzu wawe Nsengiyumva Janvier usanzwe utuye mu karere ka Rwamagana ariko akaba asanzwe akorera mu mujyi wa Kigali ibijyanye no kuvugurura inyubako. Janvier yadusangije ingaruka ibyemezo bigenda bifatwa birimo na gahunda ya guma mu karere byamugizeho ndetse n'uburenganzira yumva ko yavukijwe. Ikiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Ruji, Mizero Crispé yari ku buhanga bw'ibyuma, naho njye mwumvaga Ndishimwe Honore. Amahoro amahoro. Rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka ejo hatubera. Sangira n'urundi rubyiruko icyo mateka yarusigiye, indoto zitandukanye rufite, imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo harubereye. Mu kiganiro ejo gitegurwa n'urundi rubyiruko ruri mu muryango ejo nyiramubande z'urubyiruko kuri radiyo ukunda, kuri radiyo ukunda.